Yusuk upai kani kasni kini arngut em hajan yong i kiwak so ye buram akor si yong ki ne pen kodot. Yusuk upai kani kasni kini arngut em hajan yong i kiwak so ye buram akor si yong ki ne pen kodot. Ya chat kan thai chen rang ya wai de surwa bang kasi wak men ya naya pi kasi bia wa gerbang yong ki. Di musuh jang na kachnong style kabyang langtang na chnong paratila mayayong pi ublay da benta rihok yaki waro cerita. Di musuh jang na kachnong style kabyang langtang na chnong paratila mayayong pi ublay da benta rihok yaki waro cerita. Ya chat kan thai chen rang yar wai de surwa bang kasi wak men yang naya pi kasi bia wa gerbang yong ki. Vai kerpat iha mi blai yo suk yo san ki hasla perthai ai chitom saja hei tam hei duna maya yong ki e une cerita. Ya chat kan thai chen rang ya wai de surwa bang kasi wak men ya naya pi kasi bia wa gerbang yong ki. Kani kasni kini arngut em hajan yong i kiwak so ye buram akor si yong ki ne pen kodot. Yusuk upai kani kasni kini arngut em hajan yong i kiwak so ye buram akor si yong ki ne pen kodot. Ya chat kan thai chen rang ya wai de surwa bang kasi wak men ya naya pi kasi bia wa gerbang yong ki. Di musuh jang na kachnong style kabyang langtang na chnong paratila mayayong pi ublay da benta rihok yaki waro cerita. Di musuh jang na kachnong style kabyang langtang na chnong paratila mayayong pi ublay da benta rihok yaki waro cerita. Ya chat kan thai chen rang yar wai de surwa bang kasi wak men ya naya pi kasi bia wa gerbang yong ki. Vai kerpat iha mi blai
Yosuk yosan ki hasla perthai Citam saja hitam hiduna Maya yongki une cirta Ya chat